Deputation runani thangnai kasang rung TSF ni Swrwng nung Sakha police la thachars khlaimani te tear gas kokmani Patimungno Belai Sejamani kok Sakha TSF te TSU abo haikeno Patimungno Belai Sejamani kok Sakha Tripura Motha ni buri bodol TWF Motha Rumani script ni shanmungo deputation runani thangoi Srangsalni police rongni yago dui kutung sarjangmani logi la thachars te tear gas kok Sakha TSF ni rung Swrwng nai rok Patimungno sago dukhomangkha khorok chiba TSF ni rung Swrwng nai rok sago dukhoma nai rong no rohor Sakha Agortola jibi sakhamnogo deputation runani thangnai kasang rung TSF ni Swrwng nai rong ni Sakha police la thachars khlaimani te tear gas kokmani Patimungno Belai Sejamani kok Sakha TSF Srangsalni kaisa press release ni bisingti Srangsalni Patimungno Belai Sejamani kok Sakha TSF Patimungno tuyita Sakha TSF ni haste vice president John Deborma te haste tangfang hamalo jomatia faide khanalaya nutabuk nukjaknai ambagino government rock dis nanango je amo people's demand ama kuno kaisa borok khorsa sanmani buya 99% of the Tripura people sanmani kamo ka borok ni demand se public demand borok public thani jafar nanango government and by government rock all matter so seriously language issues not in script issues not in borok bebang amo public thani jafar nanango tai amo borok solve khainani nango taratari ya khetai bo choba kotong nai sung saimano ama hekeno tai bo andlon buskango agibo khaitong phaitong awon bagai almost solutioning a sak sung poita tongo Chini choba tai kotor ongnai awon bagai government je mansak taratari awol solve khaidong tung taimian gotana jengmani ma Belai selma sisa je TSF ni supporters bong ni androno amo attack khlaijamani kuno haike lathi charge nan tomani borok khaina tomani amam bagis amano condemn khlayo asugno hambai jongmi afranukha Tripura sto tuma incident ang thang TSF rock movement khai borok agok thangmani ras babandi haifan borok kasoi narak jagai circuit house so borok ni movement borok peacefully carry on khai tongmani haifan jeng tumanukha je police personnel rok the Tripura police rok borok ni Sakha tear gas lathi charge water cannon by attack khaimani a brutal attack has been done by the Tripura police yesterday upon the TSF supporters borok tuma demand khaiga thangmani boron demand tambo boroni rights Roman script no kok borok sajago implement khaigan baga amongka boroni rights and this is not a new demands TSF ni demands bu amano 50 years ago Chini movement ungani to haifan government the government of India and government of Tripura they are not ready to hear our voice boni bagai mi afro sunukha TSF supporters rock students rock boroni movement demands non chung nukha haifan jeng tumanukha je student ni Sakha sak nang ya khaigi attack khaijamani a brutal attack jubu joleg jeng nukhang ke boni bagai we condemn the incident that has happened yesterday the police personnel boroni Sakha amta haike khamani jeng condemn khayo we demand the government to take immediate action against the police officials who has instructed to make a brutal attack upon the TSF supporters borok are peacefully khaitumani they are unarmed but they were attacked brutally we can see many students has been injured and hospitalized teman bagai omongan angka student ni Sakha teman bagai police officials from take attack khaiga nangkhana a unlawful attack jeng nubuje boni bagai jeng TSF condemn khayo te jeng TSF borok no support khayo te borok ni loge jeng tongo
abo haikeno Srangsalni Patimungno Belai Sejamani Sakha yakse bodolni Rwng Motha TSU Srangsalni kaisa press release ni bisingtui Srangsalni Patimungno Belai Sejamani Sakha TSU Patimungno tuye tam Sakha TSU ni haste tangphang sujit Tripura faidi khanalai nalaya tabuk naidi chung miabo press release khlai sar khaje miani je Patimung abo Belai no kaisa sini Tripura hastini democracy movement ni bagai kaisa lachima sungsa Patimung ni mano जों अब TSU सेंट्रल कमिटी नि अंगoi जेहेतु जों खरगसा रंग सुरंगनाय बदल बा जों आपन टोटली कन्डेम खायो जे आबहाय पातिमु अंगनानि कुनु मते काम मोया तामन हिंके डेमोक्रेसी कंट्री इंडिया नि बिसिङो त्रिपुरा हास्तेबो कायसा डेमोक्रेसी स्टेट ओ जागा जे कुनु बदल रंग सुरंगनाय बदल हंथो पॉलिटिकल बदल बदल रखफानां तो बरक नि जातजानि निजिस्व डिमांड तुयै बरक प्रोटेस्ट खालायनो मानो बा चबाव नखरैनो फानो मानो फिकबो मिया जों नुखा जे गोबां मा आबहाय रंग सुरंगनाय रंगनि सागो स्पेशली बुरि स्टूडेंट रंगनि सागो जे बाबे पुलिस रक लाठी चार्ज खालायखा बा टीआर गैस सारखा अब बेलायनो कायसा जुति नाहारखे अमानविक दृष्टिभंगी हुने सायमन्नाय ता तामाने हिंका शुधु TSF नि सिमिया जों TSU SF आइबो जों जेसम गोबां मा जरारगो नुखाना जों प्रोटेस्ट खालायरफोर सिनि सिकावा आबहायके जों खरां तिसाना थांफोर जों आबहायके पुलिस रक रुमुई जेल रक दाखा लाठी चार्ज खालायखा सो सिनि TSU रक जों आबनो सानामुसु जे सिनि ताबुक जे बीजेपी IPFT हापां ताबुक बाय 6 বছর कानायखा ओ 6 বছর बिसिरुमुई कुनो के बनो कक्सानानि विशेष खालाय स्टूडेंट रक बरकनि मानथाय सकथाय रंग सुरंगनाय रंगनि जोंजाना तुई कक्सानानि हाय कायसा कुनो जरनेर स्कोप करिखा नों ओ जागा कुनो कक्साकेनो निनि सिकागो पुलिस बाय TSR बाय लाठीचार्ज खालायरनाय रुमुइ तलांनाय आबहायमां से जों नुकजाय दंगासो डेमोक्रेसी बियां कक्सानानि रायदासे करि होनि मानो abo haikeno Srangsalni Patimungno Belai Sejamani Sakha Tripura Mothani buri bodol TWF Motha Srangsalni ujento place ni TEF tangnogo kaisa kokthum panda ringoi TSF ni rung surungnai rongni sakawo police la thajars khlaimani Patimungno Sejamani Sakha TWF Motha jotono sanja kaham Tripura haseni sine borok dopa te kubung dopa rongo tini Belai kheno nangkongmani ko me aprone kaisa incident dong tuyui Mia proni date ka 14/6/2023. Sini jerai ro student ro boro kaisa language no tuyi script no tuyi boro kaisa agartala sini circuit house ka dawo boro rally khlai ka stable ground ni simi circuit house boro asan bade boro permit raya tamani khan no barricade khai jakhe sung nuklaika angai malaina ne tamani khan ke governor ne ara thangnani abo onekta chalo aro circuit house bai onekta chalo governor tamani jung Belai bus ka khan boro barricade rakha jung bai na buri ro boro ja tamai ro abo nga kha chine sibani bokuk central ne member Chini TWF ni boma kena secretary yang dingin bo central ni komisa member yang dingin bo bahaya Bisaka bo bahaya Bisaka department bo bahaya central ni komisa member. Oba iklai sing bahaya boro ni serai ro jehetu students ni matter pa sing boro ni kana wo tongbayan bumti bahaya karon Chini Tripura hawo kesang ke je matai shop her no na lai nan thang thani kaisa movement khlai nan thang thani ga ke je propano sungno communal hoja go ba buto khlai ja go te buto khlai mani pore thilai thanglai ngai bo chini kuno justice maya abani bagi angni je bo hotat ke khnawi no angni je bo thangmani ekdo first to last ang rally ni simi tongo arno chung nugui manka balakena harmony Wila sikang ni simi boro stable ground ni simi thanglai mani students ro youngsters ro boro thanglai mani Belai kena nai to ke boro rally khlai lai boro thanglai ka thanglai mani pore ngaka arnyo chini leaders ro okla chini koekjon senior leaders ro boro kop pusar laika kop tamane sapro laika je why jeng tamane bagai roman script no chini kop boro bagai ba senani na
Fiaba Srangsalni Patimungno tuyoi tabukshak jora haste haste police ni bukhaktui faya khumungshak firokmung aboni bagoi haste police ni shakawa asai jak tabuk dal bidal shungmung Raja Khoraguli nishimi Krishanoni kokthum Chini Khorang